Kaunti ya Masako Francis Chalo kitaka newa Mikaila Mbaya mukamba kova mamwe kula sia ukambani kana kumunenga mutongoi wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka evinda hivudho ya kwikunia maleve mwakani wa 2021 ainene ya kisioni cha kivingoni kavindani kakuwa basari kitakani waweta Kalonzo Musyoka ndailete kwananga vinda ayuka kwitia kula ukamba indailete kwikia uito isioni ilaingi Ben Musau ena mauvo a Mbeange. Ainena kavindani kakusu sia mavalua mabasari wodini na andalani kitakani wa Mikaila Mbaya mukamba kwa vakula sia ukamba vamwe zikayoni sia kumunenga mutongo wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ivinda ivodho ya kwikunia maleve kana kuosa kivila cha usumbe mwakani wa 2027 nini zingaino kutunenga ivinda tevika 2027 dongo yino yiweta Kalonzo Musyoka ndailita kwananga ivinda yuka kwitia kula ilembetani ya ukamba vandu vao wailita kwikia uito isioni ila inge 2027 ondo mheshimiwa DS waweta tikaenge waya kumandhia kukaita siate yanange vinda eti kula sia mheshimiwa Kalonzo kula sia mheshimiwa Kalonzo tuyeneza tisawa eto wetekelana eto kuia tuye kula isuneza withie ithita kwatia we umanda ila sie kuyanza utewo kamba tisawa sawa oingi kitakani wamenda enendiva kukwata mbau utongoi wa kaunti kusela gavana wa Vinya Ndeti ni kwithaniwa wikivilani kwa yu vate kwithukisia ndeto sia nthu siake sia kiuteti tizuve ya mama tizuve ya jao tizuve ya mama pe andu mena kinene oku na muti ulai matunda yo ikagwa mavia cho mwe kinene nayo ni mukulia mome mo lonza ni kinundu mazina nao na mama 2022 na tio menda akivila andu mono maende na ulonza lakini maende na ulonza na itu tu make sure kana silikale wa mazako wa bukuma udelive kula kwiandu okavindani kaukitakani waweta basari ila ukunengana ta ukunenga uito andu ala vinyeye na ala mekala na mamutha me mwanya tasi ya priority itu tinenge andu ala vinyeye pyo isawa sawa tinenge ndiwa tinenge asi yelam mundu wa muse yomwe na muvinyeye na andu ala disabled na ende tikila buti indi chapter kila kingi tikula ni undu veke twata undu baile tisawa sawa undu siana sionda esiao nesito na ende ta mina eka kiu undu enese tina andu bado meona bata yana amwe ndio ndunge mweka kivingo ni za blockation ka utuvika lando no munengo yu nikana mwamina ekukuna kiu muomba na yu mwamina exercise yezo ne mande wadwana 10 twezirwa ya jao ya mheshimiwa wakitaka sawa sawa naona kwa itu tethelie ba vilingi wa Mavo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Musau.